Yamira talifusa ni masia o vai mi fefu ya hogo. Kamu sedadagu tolo folo kaisya mizui balala halewe basa dede bakana YouTube YKB bahasa Nias. Fatola tabaso darumalilo walangi tatalau mangadu. Heamalo walangi ma adu saugele bondorogo ya aga irugi ya dae. Ba omasin raga magrenusi darumalime mandu khuso aya ena he hamoni amoni zanolo zame khma fatwa tua ena tola boto badedema darumalime andre ba mafaluage bawaurima ermalkhe badai zo aya gaisu kiriso mangandrega yang irtalipusan ya masih sitobali angren wada makhe sino mufaana babu renungan wasiat sitobali tuho ya ia da aro baba mati tehale morbazura kolose fazasara ngabua sifele 5 irugi ngabua si 20 atelu sia yang ngirumusida moreba ngabua si 20 atelu imane badae na le saate mamale-male bamatimi na no modane-dane ami na aro na letebule ami bawa netena andre ni wae baduria somuso dede andre ni rongomi ni obakae bani fazahilo walangi andre siso bagulidane fefu sinotobali enoni rao ya odo paulo andre Yamira talifusan yo masia bazi samuza maekhe bazi bongi nomoi moloyo gefa sito ele mufake baba suweta la anerneroi nasi baba mauze maso nudu sedena manghalani ya ira bala ara bala obakha khna koda wahule la ila soge fanudu fenara andre ibe kode na koda andre ena nudu andre la faeze ira la arau ke ira na le ate ba la alemesi batokea na koda andre meitema bane mali wala tola ya ira sama eze ya ira bere ni walingara gefanudu tenga kefa hizai fadru sanuturulala mazui mercusuar ira talifusa dia masih sinruhu wa botu sibai badede waulo wala auha tobali nya kiriso oya niha sifasuya ira silo omasi babe asora lagohi ira la fakau balabun fatua la sitobali enoni kiriso waulo bano niha solohilohi nya kiriso iya baba makau baba mun andre ia daeba i abe dede banua lo walangi bagolose ena ele au bededera ena aroba matira ke kiriso ena gile awuwu ira baba maema turia yesu baniha sifasuya ira heba behedera heba gavalo ni faluara ni babaya dangara bere sinruhu onolo walangi yesu sangorifi fefuniha bahasa bala itolo dozi sanatana khenia Yamira talifusan yo masih tenga habaginete auri waulo oya bamakau ni tago ni hakeriso atau silo masih babe asoni hakeriso he baginete daya dae he basoi da Indonesia andrigoi so manazi to sasa tede mele tetehe gekera walau ono walangi simanagi balala haluweda so manazi lo masih kerda sama kiko haluweda batanugunya badae ni oroi ubaulo kheda ina baik tatehe mangiwa dododa ta aro oba matida ta lulu ita ni fatere lo walangi itolo ita soayo magadita mafuli mangarefili demo amalo walangima maila wa oya sibai situbali fangabubu ba mati makhe he baji sozi fasuya aga
bahegoi bangawal jiso badudema. Madre huso aya ena he hamon ya moni sama tere ya aga sanga aro bamatima ena ha somasin ra uge di faluama ba ena goi bangawal ba to sasa si faluka dra aga ba mafuli dra aga heu ba bangandre ba to sama. Padai zo aya yaga Yesu Kristo mangandrega yatu. Ya mira talifusan ya masih irugi da kami rumada malhe bai oli fami wo subscribe like bami faema mana boda tanu bobo ina fama tanya musi daromalilu malani ya ho. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.